Ngoma 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 na ashiti makwikwi amen. Mani mbanje ngiye ngizipeme long time ngiye ngizizame karvaro kupe marami tete ni overgonta ite tupuzi infuna zona minutala angipuzi zona mfana wami bera zunkipa kupacheti ungayenza njalo mina nzochinjisha techi tete ni overgonta ite tupuzi infuna zona minutala angipuzi zona mfana wami bera zunkipa kupacheti ungayenza njalo mina nzochinjisha techi kota mina ngingatenga yenye kuchayise zona mfana wami mina ngazitina kutala umusitinza kuniga wena mfanu ya dala umbuza valela kasazi zingasala mina vele lapha phela bengithembe kuwe sithengiswa laphana 31 32 ezamizingane azikwanisitu tete ni overgonta ite tupuzi ngifuna zona mina utshwala angiphuzi zona mfana wami bera zungikhipha kubudget ungayenza njalo mina ngizochinjisha techi tete ni overgonta ite tupuzi ngifuna zona mina utshwala angiphuzi zona mfana wami bera zungikhipha kubudget ungayenza njalo mina ngizochinjisha techi ile one man phela mina ngizithwela ungayenza njalo 10 over ngiyakutshela ngiyakwazi ukuthi phela lami ngizatenga nawe uzabuya sofuna ukuncenga zona mfana wami lapho dlala ngesikhathi angisoze ngikunike zona no matter what wena usadlala noma wani awukathi ambe bema lesize zakho mfana tete ni overgonta ite tupuzi ngifuna zona mina utshwala angiphuzi zona mfana wami bera zungikhipha kubudget ungayenza njalo mina ngizochinjisha techi tete ni overgonta ite tupuzi ngifuna zona mina utshwala angiphuzi zona mfana wami bera zungikhipha kubudget ungayenza njalo mina ngizochinjisha techi kota mina ngingatenga yenye kuchayise zona mfana wami mina ngazigcina kutala umusitinza kunika wena mfanu ya dala umbuza valela kasazi zingasala mina vele lapha phela bengithembe kuwe sithengiswa laphana 31 32 ezamizingane azikwanisitu tete ni overgonta ite tupuzi ngifuna zona mina utshwala angiphuzi zona mfana wami bera zungikhipha kubudget ungayenza njalo mina ngizochinjisha techi tete ni overgonta ite tupuzi ngifuna zona mina utshwala angiphuzi zona mfana wami bera zungikhipha kubudget ungayenza njalo mina ngizochinjisha techi ile one man phela mina ngizithwela ungayenza njalo 10 over ngiyakutshela ngiyakwazi ukuthi phela lami ngizatenga nawe uzabuya sofuna ukuncenga zona mfana wami lapho dlala ngesikhathi angisoze ngikunike zona no matter what wena usadlala noma wani awukathi ambe bema lesize zakho mfana